Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Working President ke United Democratic Party buat Lyngdoh la Kyrpad ikipat ba nongsong Trai Jylla jong ke rilum khasi ba jentia bakin ai ya ki vote ba kodro jong ki na ke bentaban pencop yo kertong mon lang ke Meghalaya Democratic Alliance u Dr. Jemino Mawthoh yo wala penyeng da ke United Democratic Party haba keren sigila patai kubur ha ka lai po trik luber arajar khat kendai buat Lyngdoh la ong ba ha ki por election ki weipat ki jai ben rio ki bomdei khasi ki juya telilang mulan ke we ban tap ya ka vote tang show we kertong ula ong bakal ade ke por bagi pat ba ke rilum khasi ba jentia kin kloi ban suthu ya kene lada ki angnot shisha ban yo i ba ki sang rulum kin ki kli ban yakun persya ya ki National Party ki lasai la ki jong kirtong ban penyakun hak election Lok Sabha ka ban salong hak hatwai terik uyayong mentau senam nakaliang jong UDP keduna ketuka political aggression bo ka campaign jong ki jong ka piso banong ko kedau jong ka bandon ka ni ka jingduna ko mapi kawai kedau kolong ka jing slam palat ban declare yau kotong monlang kebamut ba ka jingla ka jungi ban organize lapan klot na kedau jong ka jing mi slam jong ka declaration kebamut ka organization hi ka process of organization ka suffer no de let's say kata la bande kawai kedau de kawai pat kolong ba ke interest ke jong ikipat ba ha kan ke election ngai ka don ka fatigue ka don ka jing thaj namar ba ka election kawai hedin kawai rajar khat pra dang dap ka general election shaka state assembly nang ta February khat khandai election MDC menta ka lawan sa Lok Sabha election de kan don hi kani ka jing so betai jing so thaj ka ba let's say kata ka translate saya kata pi omapi ke junduna jong ka aggression but nakaliang jong kiba campaign but ka aggression keduna amtang nangi hendai wat hakaliang jong ki party ru phim dei i ki kumba pin yu i haki election kiba kamensha to let's say don ki beu bo pet perman ki ong let's say ki we political party ki yo pen kam khambhai ra media ban ni party jong phi let's say khampau khbor bun ki party ban ni jong phi la man phi ba kan ni ka we dawa ro yu i kata namar ngai i ka kateng jo candidate man kasngi ha ki alisa ka print media te hendrai ka laru banlong kani ba ka jing don jong ki we pat ki kum keduksa ka dang sudap ka budget session jong ka state assembly to go answer session jong ki EDCs kiniru nang ta ki don sakini ki issues ka coal mining kibala shembun ya media space pat ka penduna no ka khati no ka space jongki candidate mapol bai nakaliang so ki ke ba ki ni common candidate mentran mar ko makalong kidon sakini ki national party sum BJP mar congress te hadu kan no la ban kring ya kita ki boot inong ka boot bamde try iki bamde ki try mulo nganum kranshibun ya kata namar ba ngai ledi ngai UI ya kani ba ki ki jai ben rio ki organize bahai ledi politically but ki vote kom ka vote bank ki practice ya ka vote bank politics mangi khasi penar ngimpat smutho ka vote bank politics ni vote shimat we ubri wat ndei wat chi yeng hiru ha ka we ga yeng don riu teli ki party be karshan chi yeng tu non tribal te wonom long kumta te kata hi ngi ba kala dei lupa ka ba adu bang observe hakini ki atli ki general election baki non tribals ki khamman ya ki national party kata ga jing sisa tekat nu pada ngila ban kita ngila ban prung ha kata ka vote bank ke jongki te kadai dawe mereka ke calculation mene fi pang ala se kambhai nga bantu e jing kli brio mena yo ki arut parlok jungi shwai ni fi ong mene polarization
semua bang ini ben polarized dah ni common job election nak kali ang party jumpi ngamong iki be si ka ya ka policy jong ka party ngandom la ban decide mangamarway ndai le tapi kali ya ka personal viewpoints ka jonga ngai i bangi don kam ban consolidate ban penklan ya ki regional party daga bangi appeal seki Trai Trai mulok ki wedeki Trai Jylla te lada pikot ya ka polarization ne daga wipat ka kerteng ka syong lapi kata yang ko mau pi buat bagi factors balik baga campaign kampau tan den rengang i kata lada pi kini kala long kini ka vote bank politics kala long well entrenched kala su thiet ba apa deng ki judge benrio ki Garo Hills ru pe ketika vote bank politics ki vote ke NPP lani Congress te buatan kontrak mukul ke jadi tinggi nombor tu Mawthoh kalian nak kalian ni partners boro biasa boy common candidate kihun nak kalian boro kini partners ini common candidate entah ne yo kodon kenu ka jing dom suteman you candidate penyeng common candidate dengan suara op yang kata singkir perlu ni iba wat hak tu ka lawa ka bafi tapi susna itu kisah juga jadi buat ke NCP ke ba don lang government ka kami don lang mau lonar umdan nak yang lambor bekerjanya ka NDA ke sulong company ke parti borok santeli dan rengkat kidan bentalang hak organizing committee ke NCP pikin pindah kelio sembol jengki boleh mendon kedau kelong bau kidan tong we emily ubadina Garo Hills de bak lambor udeu independent MLA but melak banyo hukum ke parti den reka lapik ya hun lang borok ne em de kedikarai ke pelai sim kelum lang lai menjur lang but ya ka jingelang ban declare officially ya ka kerteng jong Dr. Jemino Mawthoh ru lale ka jingi dan rengkat jong ki rangba jong NPP HSPDP PDF nalo jong ke UDP haduk anu PE baga MDA kan penjob yang Jemino ni election nomor yo let's say ke MDA kan sulong tangga sterir dia slap macam mau isnan meladap kasulong kan ni ba hakajing lingkot jong kapor ya candidate ba unlet ban visit ya borok ke lai pentri lagi constituency kajing don jong ki local MLAs ban Trai local MDCs ban Trai na benda jong ngisem katakan nyarap de lara ki ye Trai tang na kata capacity ru kelak biang palat